Mayap sisilimpo kaya katamungan, kaniting aldo, pagmasusyan tayo ing solemnidad ng Kristo, ari ning meto sikluban. Kambe ring kaya katamong sariling kapagnasan, iabetala ring makatuking intensyones kaniting misa. Paraking kapasalamatan daring balang opisyales at miyembro, daring EMDC, honorarias, at ANF, karing balang parokya, ketiking kaya katamong vikarya ning Holy Redeemer. Kapasalamatan kang Maria Carla Cristina Paras. Paraking kaladwa dari Giancarlo, Mariano, at Pablo. Talakat tamo po at makyabe magkanta, king dalit a pamuklat.
magumpeya. Ni panguyang magyewanin ligaya kayang pamye. Ingari maligaya taratangya. Haleluya. Pasko ibuklat ka nalitan niya. Haleluya. Inuwi haring maligaya nanong lagyuna. Yaing Emmanuel mi pangako kanita pa. Ingari maligaya taratangya. Haleluya. Pasko ibuklat ka nalitan niya. Haleluya. Kilagin ng ipampo ng anak at ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya at lugod ng Diyos at yung pamanantabi ng banal na Espiritu, manatiliya kaya kayungan. At keka antimuri. Viva Cristo Rey! Palakpakan tayo po yung ginutang sa Kristo, yung hari ng meto sikluban. Kalugurang kapatad, Kristo yung hari ng meto sikluban. Yung hari ng balang metong kaya katamo. Karempenandit at pamikatagon na etaya peboren magari kaya katamo. Karempenandit at pamikatagon na etaya tekian ing planot kaburyana ing alangang ngari tamo. Manyawat ang kapatawaran at pakalulu. Pagkumpisal ko, in Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano dapat, at niyaliw ang kakulangan. Ulinita yung panigapuko ka Santa Maria ang kapilanmang Virhen, karing sablang anghel ang Pong Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko kin Diyos ang ginutamo. In Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kakulangan tamo, iuli na katangan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
panalangin tamo. Oy panglubos mayupaya, Diyos ning lugod, binangon may ginuking ming Kristo iba't king kamatayan painturo king biye, maningning king ligaya ang tingari ning sablang lelangan, ibuklat mo la ring puso mi, itimawa ming metuyato, ban magsayaya king keyang kapayapan, ban ligaya king keyang ustisya, at ban mibiyebye king keyang lugod. Tipunan maing meto ketawan kang Jesucristong ke kang anak, aying kayarian na makayagum yake ka, at king banal na Espiritu, metong mo kimpanga Diyos, manggaman king ala ng God. Pamamasang ibot, king libro ning propeta, Daniel. Kaniting pamanakit ay ikit ko, king kayakabaning bengi. Ikit ke ing metong akalupaning anak ning tao. Lalapitan ako, makapadurot siya king biga. Mintaya ketang mabibiye kapilan paman, at mi pakilalayo keyo. Mi pagkaluban niyang upaya, dangalan at kayarian, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita suyuande. Ingkayang kayo pa yan, manatili king kapilan paman, at ing kayaryana, eyo miwakasan. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan. Ing Ginoo mimalan niyang sikanan, migbabat siyang upaya. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. Ing yato matatagya pundasyon, kapilan man e maugun. Ing trono mo o Ginoo, matatagya manibat pa kanitang minuna, at ika atina ka, bayo pamigmula ing sabla. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. O Ginoo, dingke kang kautusan alalang kayangganan, ingke kang tuknangan, sidsadya king kabanalan, king kapilanman. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. I Hesu Kristo, yaing tapat asaksi, ing peka mumunang dili, kareng sinubling mebye, at peka pun tarengari ketiking yatu. Kaluguran nakatamo, at kingkeyang kamatayan, timawa nakatamo, king kasalanan, at gewa nakatang lahi darengari. At saserdote, ban sumuyo kingkeyang Diyos adipa. Kang Hesu Kristo uli na nito, miyabye ing ligaya at upaya, angga king kapilan paman. Amen. Yaing daratang babo ring biga, akit dering sabla, pati na retang tinandus kayo, kumyak laring sablang bansa ning yatu, uli na ning depat da kaya. Iti ya ing katutuan. Amen. Ako ing Alpha at ing Omega,
ngana ning Ginong Dios a mayupaya king sabla. Ing Dios ning kasalukuyan, ning milabas at ning pahintungol. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad ta po. Nuwan niya indaratang king lagyo ning Ginoo. Nuwan niya indaratang ng kayarian David ay igbata mo. Ginuman tabiya kaya kayo, At keka ang timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkangwan, Ligaya keka, O Ginoo. ikay ngari dareng Hudyo, nga nang kinutang Pilato kaya. Meki bati Jesus, ibat kaya kaite, o wating aliwang sinabi kaya ka, tungkol ka na ako. Hudyo kuwari, nga nang kinutang Pilato, ding sarili mong kabalen at ding pamuntok dareng saserdote, delara ka kanako, nanuwaring depatan mo. Pekibat ng Jesus, eya para keting yato ing kakong kayarian. Nung ing kayarian ko ketiya king yato, ding kakong talasuyo, makilabanda, ban eko miyabye kareng Hudyo. Dapot ing kakong kayarian, eya king yatong iti. Ing buri mong sabyan nga ng Pilato, metong kapingare, meki bati Jesus, ika ing sasabing ari ko. Iti yung sangkan nung bakit mi bait ko at dinatangke tiking yato, ban mo niye patutu king katutuan. Makiramdam ya ka na ako, ing ninumang makapanig, king katutuan. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa gat panapon po. Uling matangkad yung kekong Paris Pris. Anya, sabi ng apong ngarni, gamitan may riser nga na. Po tapin naman kuwakit. Anya, o inipin, gamitan kepin ing riser. Po
lumbog ko. Atin tamo pong panugali na siguro apansin ninyo king kagayong sarili ang po karing aliwa, ingan ti kanini. Atin tang tendensing babye kayatulan karing kaparatang tao. Siguro uli na nitang ikit tamo o uli na nitang aranasan tamo. Ning kay lalalto judgment nune lalto lang bala mo comments o kaya lalto lang perceptions itang panlalawe mo o kaya naman talagang yang buri mong lunto at paramdam king taong sasabyanan mo king kekang criticisms o kaya king kekang judgment. Mamye ko pong halimbawa. May lisangan ko po. Mamye ko pong halimbawa asa ganan kay ing metong babae king SM. Anyang ikit na ako, ay among siklod ko po. Nga na. Yung problema, kung niya tatandanan itang minunang ikit kayo nung makanano yung itsura o kaya nung makanano yung katawan. Sabi ko na mo, nga ko, hoy sister, may nabakata keng pandemic. Nga ko, ay kasamanda ka among. Nga na, balo mo no pinamandeng babay, itong sibyanan mo lang metabala. Siguradong kasamanda ka karinggang kasamanda. Era buring sasabyan mo lang merakal maglolo, bilbil. Sigurado mo, kasamanda ka itong merakal na rin maglolo rang bilbil. At niya, pota siguradong yan ang dili na. Bikawani kenitang asaganan ko king SM. Ing siguradong conclusion na yamong naman. King lawe na kanako, may tako ko. Ay yan, may ka-judgment na ako kaya kanyan. Itang king kayang sarili, may tako ko pen, may tabako, o imbalo ko, may yayat ko nga na kanita. See, laltoy itang conclusions, panlalawe, perceptions, o kaya judgment. King kapag masusyan tangeni, king kekatang kapag masusyan ning Kristong Ari, Yesus at tuya king ukuman ng Pilato. Babye kayatulan o papayatulde ring kayang kabalen ng Jesus kang Pilato. Uling atin niya kasing sinabi na pamilit na yakanu Ariya Jesus. Ay niya ing insidenteng may basa king kagatang ebanghelyo, mig-introduce siya king, are you the king of the Jews? Nga na, king kapampangan, ika ing ari ding Hudyo. Siguro gawa tamo namang perceptions, conclusions tungkol kang Jesus ngeni. Nino i Jesus? Nino i Jesus? Gawa tamo pong kayatulan kaya, atulan taya. King kekatamo pong kapag masusyan. Nino i Jesus? Uling itapin iting sa sandalyara kang Jesus na pipilit na yakanuing ari daring Hudyo. Anya ginikitang neping Pilato kaya. Kaya kayo po. Nano mo kaya yung pakibat yo? Kasi nung pansinan mo yung pakibat ng Jesus kang Pilato, pekibatan yes. Nya naman pekibatan no. Ing papalto ng Jesus,
ikang gawang conclusion, ikang gawang judgment tungkol kanako. Anyway, ikang matul kanyan kanako. Nya pensa itang kikatamo pong sasalpantaya ko, inatulaning kamatayan Pilato. So iyang mig-judge kang Jesus. Pero nung pansinan me, adyang pang binyene ing atol ning kamatayan, atin niyang panlalawe i Pilato na namu lantaran sa sabyan. Pero malino ya ing lintoyay ni, pansinan niya po ing krus. Keng babo na ning krus, atin pong makasulat INRI. Ne po, kakiya po itang initial INRI. Yapin po ing judgment ng Pilato kang Jesus. INRI. Buri ng sabyan, Ilocos Norte, Region 1. Ay, mali yata. Ilocos Norte, Region 1. Actually, pamusit de kang Marcos kanita yan, nanyang mga bisang makoking luklukana. Potagalang pati Jesus yung minatul kamatayan kang potagalang Marcos yan na mamunang pepapate kang Jesus. Uling itapin bisang makoking luklukana. Uling Jesus mismo tuturing ng sarili na anting ari. Anya pensa boring mag-ari Jesus ngarang mamusit kang Marcos kanita during that time. Nya kaya kalingmanitan yung seminarista ko po, panireng sasabyan yan, INRI, Ilocos Norte, Region 1. Meteya ka ni Jesus, King Ilocos Norte. Pero nanin talagang kabalduganan yan. Initially, King Latin, yapinpin in judgment ng Pilato. Yesu Nazarenus ay Yesu Nazarenus Rex Judeorum ay Udaearum Judeorum INRI. Buri ng sabyan, Jesus of Nazareth, King of the Jews. See? Uiting conclusion na. Namo buring ilantad na pininiwalaya kang Jesus na ariya. He is a king in another perspective. Iting ikit na kang Jesus. Emu lantaran. Anya kareng ngaliwang kwento tungkol kang Pilato. May karugan niya yan Big nervyos siya pa. Pati nga sawa napin. Kamakyalam king kamatayanan yan nga na pang sinabing ning asawa ng Pilato. Talagang big nervyos siya naman uling paliwala na ariya king aliwang paralan. Now, kayo po, nano mo po yung conclusion nyo kang Jesus? Is He the King of the Jews? Kalupa ng Fernando po Jr., the King, karing pelikula? O para kanako, o hindi in conclusion ko, Jesus is not only the King of the Jews, but the King of all mankind. Arida ring sablang tao. Arida ring sablang hari. So, ngayon, iingkutang kanya nung palalaman kitang pisasabyan na ari niya ning sablang tao, kaya talaga yung tuturing kong ari. Opo taya kong maghari-hari. Ikang maghari-hari king balay. Nya, makanano king tuturing hari. Okay, so that is the first point. In second point, nanuya ing sasakupan na ning kayang pamag-ari. Peki bataning Jesus ini. Ngana. Uling kitnaniping o peki bataning Jesus, ibat kay kayte o ating aliwang sinabi kay katungkol kanako. Peki bataning Pilato, hudyo kuwari.
ding sarili mong kabalen at ding pamuntok daring saserdote de lara kakanako nanuwaring depatan mo. Yesus naman yung kais nung putnan may aliwayang pakibat na. Ne? Uning pakibat na. Eya ketang putang ng Pilato. Eya para keting yato ing kayaryan ko. So, itong sinabi mong kayaryan, kay English kingdom, sakop, sa sakupan na. Ne? Anya, nung ing kayaryan ko, keti aking yato, ito sa sakupan, keti king yato, ding kakong talasuyo, makilaban la, ban eko miyabye karing Hudyo. Dapot ing kakong kayaryan, eyaking yatong iti. So, ing palang kingdom aamanwa ng Jesus, yapin ing He is a spiritual king, spiritual kingdom ing amanwana. Ngayon, ugali ko po na maghumili ko, kukonekta ko karing milabasa na kapag masusyan. 3 Sundays ago, ating mengutang kang 3 o 4 Sundays ago, ating mengutang kang Jesus, metong yang eskriba. Kitang neing kukutang daring dakalat tao ketang panahunda, which is the greatest of all the commandments. Kasi ketang panahon ng Jesus, miras ng 316 ding batas. Malilito no ring tao. Ngayon, ining eskribo, siguro ay isip na nang kepay Jesus nung naning palalawe na karening 316 na batas sa rene. Bakit at kailangan dong abalo ring batas? Kasi ilaring bala mong pasis, paralan para miras ka king kayaryan ning banwa. So kayaryan ning banwa, yapi ning amanwa ng Jesus. Kayaryan, ing kayaryan ko, eya ketiking yato, karinya king banwa. Ngayon, kitang nita, bang kanita, yung maging center na ning kayang activity as a person. Peki bataning Jesus, mumunang diling nga na, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. So, karing kaya po i-focus, isentro. Kasi yung emphasize ng Jesus, this is the first nga ng Jesus. Ingkadwa, yapin ng luguran yung kaparang tao, anti mo yung kekang sarili. I-emphasize kay karin, yung kayaryan ng Jesus, karin niya banhua. So, nung bisa kang miras king kayaryan na ning Ginoo, check me ing sarili mo, tungkol king pamanyakop na ning ari keka. Nano na rin dapat ng sakupan keka, kanako. Una kay ing isip ko, love God with all your mind. Kumusta yung isip ko? Nano yung makalaman king utak kayan? Nano yung panay makapalup king utak ko? Nano nino yung manimuno king isip ko? O ita, i-check me. Po tagalang enema sa sakupan Jesus. Nung katang number 1 point, first point tamo, He is not only the King of the Jews, but the King of all mankind. Ngayon tuturing tayang ari ning mabilog ayato, ning ding sablang tao. Sana, laweng king kanakong isip, pota aluwaya, atyuking isip ko. Aluway Jesus. Pota, las yamu ingapong Ginoo. Second, love God with all your heart. Siyempre, ning kayis nung sasabihan tayo pong puso, maka-focus tamo king lugod. Nidong ing munang diling kaluguran. Patagalang aliway nga pong Ginoo. Pansinan may kang gagawan mo, karing kay kang choices, karing kay kang decision making. Puta aliway nga pong Ginoo ing munang kaluguran mo. Metong po kanong paralan para abalo me nung nino'y priority na ning boyfriend, kareng bayo-bayo pang ating boyfriend. Agpang po kanong karing psychologist,
meto nga paralan, utnan may ing boyfriend, mamaya kang situationer. Sabihan mo, halimbawa, ngawas mo kayong boyfriend mo, sweetie pie. Sweetie pie, ating ko mong sabihan keka, no sakali mo, may kulong ka, kilong da ka, may Bartolina ka, 1 year. After 1 year, patawaran na naka, nitang may ngulong keka, buri na nakang ibulos. Potang lumuwal ka, ninong ing buri mong mumunang diling akit mo. Itang mumunang diling lumuwal king asbuk na, yapining priority na ning puso na. Anya istong tekibat na keka, imako, yang buri kong munang akit ko nga na. Suggestion ko, muna pakasalan. Pikasal mo na lang imana. Uling mamas boy ing kekang boyfriend. Alwa ika ing priority na. Alwa ika ing mumuna king puso na ning kekang boyfriend. So, dala tayo king nga pong Jesus the King. Are you or is Jesus the priority of your heart? Third, ing mabilog mong kaladwa, spirit, your whole spirit. Then ing adwa nga rin spirit ang po pa ing sikanan, nung suryan mula, lalawen ke king itamo po body and soul ne po. Nya ing spirit, ing kekang kaladwa. I-check tayo, ing kegatang kaladwa po ta, dakal ne kamuritan. Ame karinat king ing kekang kaladwa. Po ta, dakal ne libag, palid, ing kekang kaladwa. Ket itang palid na makapakat na king kekang kaladwa, akit mo na ing mapa na ng Pilipinas. Uli na nitang mga pakata karinatan king kekang kaladwa. So, i-check tayo ito bilang maniwala nung tuturing tayang ari sa kupa ni sanang Jesus ing kakong kaladwa. Kapat, love God with all your strength. Ing kekang sikanan. Ing kekang katawan, the whole of you, your body. Nung bato yung po king karing minunang meging santa, nung pasinan nyo po ring minunang santa, ding babaying mig-dedicate king karelang pangababay kang Jesus, labisang makyasawa. Pansinan nyo po, king parokya ko po San Luis, adwala po rin, Santa Lucia, ne? Adyang pang petene nitang makiburi kaya, lekone pamata. Okay mo. Basta't eya sa midungisan ng kayang pangababay. Makanti mo rin, Santa Catalina ning Alejandria. No? So, nung pasinan mo la, when you dedicate your body to Jesus and you consider Him as your King, I believe all your strength will always be for Jesus. Okay? So, ito po ing second point. Kakaba na ning humili ko. Ing katlo, third point, ing pakibat ng pasibayong Jesus kang Pilato. Ing buri mong sabyan nga ng Pilato, metong kaping ari, may kibat kay Jesus. Ikaing sasabing ari ko. See? In conclusion, alway Jesus ing mag-conclude, ing papag-conclude na o papamambiye ng kayatulan yapi ni Pilato. Itiya ing sangkan nung bakit bibait ko at dinatang ketiking yato. Ban munye patutu king katutuan. Makiramdam ya kanako ing ninumang makapanig king katutuan. Yan. Kingship equals truth, katutuan. Ing kanakong pangaari, katutuan niya, nga nang buri ng sabyan king kekatang ebanghelyo.
ing kayang pamag-ari tungkol yaking katutuan. Balutan naman po yung kawaligtaranan ng katutuan, kalaraman. Minsan nating sinabi ka na ako, bala mo mangumpisal ni ketang kwento na, nga na, among, ning kay po makapaglaram ko, ban e kumipakarine. O kaya naman ning kay niya maglaram ko, ban e mipakarine itang tao, kasabi ko. See? Buri nang sabyan, tatakot yaking katutuan. O tena pa mo sabyan ng tutu. O tena pa mo gawan ng tutu. Ing taong atyuking kalaraman, panayang atyuking dalumdum. Alang sala ing pamipye-pye na. Anya, salungat yaking katutuan. At yan siguro mo naman, ingi-check tamo king kekatang sarili. Nung tuturing beng ari Jesus, naburi ing kalaraman, buri na mieta mo king katutuan. At yan, ing metong tang pakipangati, uling neng kai, etaya aritain, amintain, ing kekatamong pamipye-pye king katutuan. Makisabit ang mayap kang Jesus, turuana nakatamu, bilang ari tamo nung makananong ing mabibiye king katutuan. Ban kanita, ganagan desisyon tamo, makayak mala. Ting ganagan ng conclusions tamo, makayak pangla king kekatang ari. Viva Cristo Rey! Talakantangan po, ipasag tayong kikatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Diyos, ikpang mayupayang tuto, linalang king banwatiato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinobliyang mebye, pepaitas sa banwa, makaluklok, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampong bengamate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, at king pangasublirang mieding mete, at king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo kang Kristong kay katangari, ban mamahalaya karing sablang tao, kapamilataning upaya ning kayang lugod. Nga tamong manalangin, Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban. Dinatang ka banggawan mo kayong metong amalayang balayan. Para kareng pamuntok ding bansa, amagdalang lukod at katimawan. At para karetang maging sangkan ning pangawala na niti. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban. Dinatang ka banggawan mo kayong metong abalayan, ding mikakapatad, para ka ring magluwalo king matulid ding aliwa, at para ka ring magluwalo king bukod mong karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuan ka, o ari ning metong sikluban, di natangka banggawan mo king metong abalayan, ding taptatutu, para ka ring Kristiyanong mabibiye king karelang kasalpantayanan, at para kareng pabustandang mete ing karelang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka banggawan mo king metong abalayan ning katutuan, para kareta ding amanorat dapat
malyaring panaligan, at para ka rin magtaksil keka, at king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning metong sukluban. Di natangka bangawan mo keng metong asusuyong balayan. Para kareng para king metong at para karetang maglakbe king sarili ng maymut adalan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning metong asikluban. Di natangka bangawan mo keng metong abalayan ning kapanayan. Para kareng anggang pagkapilit magobra, para king sablang mayap, at para kareng sinukuna, pauli ning kayalan dang pag-asa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Ngeni adwanta mo po ing sarili tang kapagnasan. O ginumit ari, kaya bemo kakargan mi ing pusan ding kapatad mi. Maging mayansana ing timbang na, huling iti metong yang pusan ning lugod. Busan mong maging sikananda ka, ngenit kapilan paman. Amen. Amen. Deta pong makasadiyang mag-offer, malyari na lapong munta king libutan. Tinapening bawat sayo, ginalak ni Kekangkut, maging galit ni Kekangtula, maging Kekangkata
saya, gawan meng inuman na babye-bye. Mahinti na pening pamasaya, maging alangin kekang lugod, maging galit ni kekang tulang, maging kekang katawan o Manalangin kayo kapatid, baning kakot kaya kayong daon, matanggapi arapanin Joseph pang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo, iting dawon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O ginudaraw miya kaya ka, ing sakripisyo kapamilatana, pakikasundunin ning anak mo'y meto kaya tawan. Pagdalane sanang pamisan metong at kapayapan ning yato. Iniadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe ake kayo. Kekan timuri, Yat na yoring puso yu. magkayat na noking Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat matulit. Suwat makakabusing pasalamatan taong parati o pa Diyos kingilanang at lubos mayupaya. Tilduan meng talapagdaw ning meto yato ing kaya kang anak kay ginuming ring sabla. Linyan meging laruning kaligayan. Tandaan nga lang kapupusan mong pamangilala kayo. King gimpana ng pamagdaon king krus, yaing dalise tagapagugne. Yaing ginanap king kaligtasan mi. Ya ing sinakop king meto yato. King kayang pamagari king sabla, pepakilala na ing tapat mong karangalan. Bana ibiya na, ing biya mo ka ring sabla, at layon ayam pang neke ka, ing kayarian na ilang kapupusan. Kayarian ng katutuan at biye, kayarian ng grasya at kabanalan, kayarian ng katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita, kamberi sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, darlit din kaya kang ligaya, lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ko Ginoo, mipuyay banwa, mipuyay yato, ingke kang ligaya. Hosanna, Hosanna, aking kataas, kataasan. Hosanna, Hosanna, aking kataas, kataasan. Aming daratang, king lagyo ning Ginoo, wanya. Aming daratang, king lagyo ning Ginoo, wanya. Hosanna, Hosanna, aking kataas, kataasan. Hosanna, Hosanna, aking kataas, kataasan. Tunay kaping banalay pa, sipol na kanisablang kabanalan. Ulita pagparalampumi, pabanalan mo purating ayin king aslag ng Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan ng puandaya ng ginuming Jesucristo. Bay mi daon kusang loob, king pamaylasa ng buong kamatayan na kinuhanin tinape. Pe pasalamatan nakat pinuri, piraso na yun. Binyene ka rin kayang kaluguran at ngana, kuanan yiti, ikayaman, at kananye. Itiya ing katawan ko, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat na ningapunan kinuha ng kalis. Pasibay pa pasalamatan nakat pinuri.
Binyaning kalis karing kayang kaluguran at ngana, kuwanan niya iti, ikayo man, at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng daya ko, daya ng bayo ang panalangang gantipan. Ibubu para kaya kayo, ang pom para karisablang tao, banketa, ipatawar na ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Mysterium Fidei. Kamatayan uli tubig mo, ing kamatayan ni, king pamanyong di mo ngeye, silbi mo ingyeyi. King Jesus, Dotong Jesus, Datang Jesus, Datang Jesus, Datang kang maligaya. Inyangin ikaganakan mi oy pa, ing kamatahin pa man diabli ng mebe ng anak mo. Darawang mi kaya kay ting tinapin, ing biyan po ning kalis ng kaligtasan. Lain ning pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakong babaming pagamo mo, kingi kami ngansan ng isulusulog ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami ng tigmetong ng banal na Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king Meto Yato. Ban mi ganap is sa aking lugod, kamerang Francisco ike kaming Papa, i Florentino ike kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman din kapag ming pipainawa na at maninayang subling miye at ting sablang mayang ulabye, tanggapan mo sa king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawon mo kengang karapat dapat tanggap king biye alangangga, pankayabe ng Maria, ing Birhen, endo ning Diyos, ikayabe San Jose, ing kayang esposo, ringmuan mong apostol at ing sablang banal, Santa Monica, ing kaya kaming patulanan, amemintu o tinupad king malmong kaburian, king kay kabanting panahon, puryanda ka at paligayan, king kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutu, kaguming banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Betong pamilya, abe-abe tang maus, kingipata mga tsumano. Ipamilya
o ginuming Diyos kisablang marokot. Malugod mo ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban kasaupanin kaya ang pakalulu, parati kami kabos kim kasalanan, piligtas kisablang kaligaligan, kabang mani na kami kambening maligayang kapanaligan kim panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Jesucristo, sinabi ka rin kay Apostol, kapayapan nila kung kaya kayong kapayapan ko, yung babiyaw kaya kayo. E masababaligtan ni kaya aming kasalanan, ngayon kasalpantayanin ng banal kapulungan mo. Pamayapan mo yung ponbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapaan, hindi numatabi sa kapilanman kaya kayo. At keka Malugod tapong antimuri. idakay, ining kapayapaan ng Kristo, kimbalang metong. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ning Dios, amilalako, king kasalanan ning yatu. Makalulwan mo kami. Cordero ning Dios, amilalako, king kasalanan ning yatu. Makalulwan mo kami. Cordero ning Dios, amilalako, king kasalanan ning yatu. Ibemuke kami ing kapayapan. Ibemuke kami ing kapayapan. Kalugurang kapatad niyo, Kristo, ing Kordero ng Diyos. Ing Diyos sa magari, kimeto si Kluban. Ing Diyos sa magari, king pangataw at pamibiyebyen ng balang metong kay katamo. Mapalad tami tamong tatanggap kaya kaniting banalapamis sulo. Ginoo, kumatam pantanggap keka, dapat iagkasmeng amano mo at kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo,
broken heal, the lost redeem, the beauty of our Christ, the King. Though heaven's glory He has shown, all our praises turn to scorn. The gift of mercy that we gave, we returned with cross and thorn. Yet to the end He loves us still, surrendered to the Father's will. Forgiveness was His offering, the mercy of our Christ, the King. Although they lay in the dark, we had lost our hope and way, and we were restless in our hearts. How we needed to be saved, and so to rescue all our own, you sent to us your only Son, a light to fall, a peace to bring, the coming of our Christ, the King. The Word made flesh, the light from light, our cry that peace our endless noise, the child to speak into our pain, restoring unto us our joy, to teach our hearts and heal our wounds, replace our doubts with heaven's truth, the broken healed, the lost redeemed, the beauty of our Christ, the King. Manalangin tamo. O Diyos, sa timpami, Pilato nga nang migsalita, dikil kang Jesus ay anak mo. Lawen niya yung tao, lawen niya yung kayong ari. Jesus si Batsyapaki at ibusal mi at akilala mi aking kasalpantayanan bilang yung alanganga mong anak. Meto nga tao at kekeng ari. Itulak mo kayong makibat king kayang amon maging kalupan ng taong mabibiye para ka ring aliwa. Amakaya biye meto nga lupa, meto nga siwala, meto nga puso at meto nga lagyo king magligtas mong lugod. Saupan mo kayang mitagulaling kaya, king kabilugan ming pangataw, at dapat ban maging ginumiya at ari manggaman king alanangga.
Siklod tamo po. O salutaris hostia, Ecce panis hostium,
Panalangin kapaglarinan. Ginuming Heso Kristo, kabang lalawi kami king krus, ikaming maglakbe mong banal a kapulungan. Akakit mi ing depatan ming kasalanan, king anak ng Maria, at king anak na ning Diyos. Dapat ngeni, subli kang mebie at mi paligayan. Ing kasalanan, era nakamalyaring ilantad king dusa ning hardin ning Getsemani. At king kamatayan king krus. Makanyan man, ing kasalanan, malyarin ning papagdusan ing kekang mistikong katawan. Ing kekang banal a kapulungan. Para kaniti, gagawan miya iting dapat ming kapaglarinan. Ikami ami kasala laban keka, itatagulaling mi ing kekaming sarili, para king pangaunlad ning kayaryan mo ket isulit. Gampanan mi ing kekaming dake, para king pamisan metong ning kekang kawan. Pabanalan mo, O Kristo ngari, iting misyon mi. Ing pamagari mo, maging tandanesa, ening metong mong lugod, nunenong adwang lugod. Ing lugod mo kaya kami, at ing lugod mi kaya ka. Tanggapan mo ing lugod mi, at sopan mo kaming tupad kaniting lugod. Kapamila taning pamanyuyu karing kapatad mi. Baan kanita, ing lugod at pamagmalasakit, yatadnongan ding sablang tao king kabalwan king metong mo at tunay Diyos, anti Heso Kristo kaya kang tinubod. Itinganadon mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Pamagtagulaling kang Kristong Ari. Kayumuyum mo na Jesus, amen at bus king meto ketawan. Lawan mo kami king maragul pakumbaban. Makasiklaod king kakamalkamalan aarapan mo. Ikingan lubos kingan keka, at bisa na keman maging lubusan keka. At banting upayang makapibiye kami, king tapat apamakyagum keka, ikingan ko sa kay magtagulaling ngeningal doyti, king puso mong kakamalkamalan, king maragul akayalan palad, dakala pong tutu, denye makakilala keka, at dingaliwa naman, sikwilda ka, at pepaing gulutan, ding kekang kautusan. O Jesus, sa mapamakalulu, lunusan me sapo ing metong at metong karela, at ilapit me sana agad-agad kim puso mong kabanal-banalan. Maging ari ka, o Ginu, emo karetang anak mong tapat, akapilan man e pakinawani keka. Nunemo naman karetang anak kabulagsak, pepaimburis at tinikus keka. Datan mo sa aking mibalik nung miyuman, kimpibale-bale ng ipara, bane lamate danop, ampon kalipitan. Maging ari ka naman sa karetang keka dinayo, paulining kamalyan, o paulin na kayaning pamikasala, tayran mo sa yatad king dala ning katutuan, amponing metong mong kasalpantayanan. Banketay e na binanglambat, maging metong nyamu ing kawan. Lalam ning pamamahala ning metong mong pastul. Pakamalan me o Ginu, ing kekang banal kapulungan, matibe kalayan, at iligtas me king sakuna o nanumang kaligaligan. Ipanabang mo sa karisablang bansa, ing karatunan king pamibiyebye, layon daptan mo sa ing misumagid ng panig ning yato, kingalan ng aliwang siwalang maramdam, nunemo ing mipuri at misaplala ing dibinong puso, pun at panibataning kaligtasan mi,
at makaligaya, keka, ngeni at kapilanman. Amen. Amen. Panalangin para king kapayapan. Ginong Jesus, arining kapayapan at pamagsakdalan, ding maliligalig. Lalapit kami keka king banal mong harapan. Ban manigapu at manyawad lunas, kimbali sa mingyato. Ilisya mo kami king nanumang karokan ng terorismo. Itanamuke kami ing lugod ating pamangalang, king matulid nimbalang metong, ating kapibabatan, king kasakitan, bangakulait mimisa na yaldo, karing sabla, nasulok ning yato, migluwid ne, ing Kristo ngari king Eucharistia, ginuling banwa at yato. Amen. Amen. Tantum ergo. Sacramentum veneremur sernuvi et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui Genitoque lauset jubilatio saluso non virtus quoque sidet benedictio procidenti abutroque et comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo praestet istieis. omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones sue memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguis sui sacra miseria venerari, ut redemptionis sue fructum in nobis judicia sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
ing dibinong kapurian, mipuring Diyos, Mipuriing Diyos, mipuring kasantusan-tusan ng dagyo, mipuriing kasantusan-tusan ng lagyo, mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong tuto, mipuriya i Yesu Kristo, Diyos ang pong taong totoo, mipuring lagyo ng Jesus, mipuriya ing lagyo ng Jesus, mipuring puso ng kakamal-kamadan, mipuriya ing puso ng kakamal-kamalan, mipuri Jesus King Santissimo Sacramento ning altar, mipuri i Jesus King Santissimo Sacramento ning altar, mipuring banal Espiritu ing Paraklito, mipuriya ing banal Espiritu ing Paraklito, mipuring emunanong degula na induning Diyos, i Mariang kasantusan-tusan, mipuriya ing emunanong degula na induning Diyos, i Mariang kasantusan-tusan, mipuring banal at emimusinga ng pangakagli, mipuriing banal at ememusinga ng pangakagli, mipuring maligayang pangauli na banwa, kaladwat katawan, mipuriing maligayang pangauli na banwa, kaladwa at katawan, mipuring lagyo ng Maria, Virhen ng Ponindo, mipuriing lagyo ng Maria, Virhen ang pong Indo, mipuri San Jose, ing kawagas-wagasan ng esposo, mipuriing San Jose, ing kawagas-wagasan ng esposo, mipuring Diyos, karingkeyang anghel, ampong banal, mipuriing Diyos, karingkeyang anghel, ampong banal, O Sacrament, Mipno kang ligaya, sablang purit pasalamat, mibiengan sa keka, mibiengan sa keka. Bayo po yung kakatang pamanuli at pamikawakawani. Uri ko pong payabating kapasalamatan tamo. Una ka rin kakatamo pong kabikaryo, kareng hanggang pastoral councils, daring kakatang bikaryo, ikakatamo pong EMDC, adoradores ang pong mandated organizations, yung kakatang karembik parokya, yung kakatang bikarya, ng Holy Redeemer. Karing kakatamo pong maganakang pari, kura paroko, karing kakatang parokya, ing kakatang bikaryo, ing kura paroko na po, ning Santo Domingo Parish, Mexico, iamong Mon Makasyog. Kura paroko na po, ning Lord's Annunciation Parish, San Vicente, Mexico, among Jobert Villacorte. Kura paroko na po ng San Miguel Arcangel Parish, Anao, Mexico, Father Paul Sahagon. Kura paroko na po ng Birhen de Lourdes Parish, Talang, Candaba, Father Robert Tubog. Ang kakatamo pong predikador, ang kura paroko na po ng San Luis Gonzaga, King San Luis, among Nick Sabile. May excite kayo nga po at may nayak yung kayang pamanaral. At yung kura paroko na po ng Santa Monica Parish. And we want to thank him for accommodating us and hosting this vicarial celebration of Christ the King, together with their finance council, Terina, and their pastoral council, panamuna ng Mambel. Pasalamat kami po, kareng hanggang mandated organizations darin at Big Silbi, Big Sadya, para kaniting kapag masosyan ng Kristo ngari, ng kakatang bikarya, kangamong Arnie Serrano. Dakal pong dakala salamat. At kaya kangan pong tinagon, dakala salamat Luidia,
in Kristong Hari. Viva Cristo Rey! In misa tami daune, umekay king kapayapan. Salamat King Diyos. Kay Jesus makapalpal, impinabening katwaran, kanwatyano, sinunan, lusuking kapanyaman. Alen, kingas na gantara, pagkinaling sa blang bansa, ngayon King Diyos pasya kapura. Dalalawan, itinawat Pilipinas, magkabayaking doktrina ng Kristong anak ng Diyos. Alemapat kang Maria, ayong kaling intungila, imbalik pagkamalana, imbanding iba't kikus. Bigay Jesus makapanpal, intinabening kanwaran, panwanyato, siglonan, lusuking kapanyaman. Alen, ingas na gantara, at inaring sablang bansa, niyayot among mikulisa, King Diyos, hostya, Pakamalan, kapatad, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king ausandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tam, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paromingo ning Pebrero banwang 2022, at nakakatamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake.